Bismillahirrahmanirrahim. Gelin temaşavana emir و بحثا ایدا قربانه بکن و روکی درو بری ایدا قربانه سه چارو پیش ایدا قربانه ام چه بکن ام بحثا بکن دوان روژا دا پرت چه که ورن کرنه هنه اما ام بحثا هنه کاب روژا ایدا قربانه بریاوی روژا ایوارا ایدا قربانه بالمجا سبیرا تشریک تکبیرتین داینه و روژا چار ایدا قربانه بالمجا اسر را دقدید الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد امروانا حتی کربه پشت المجا مروانا بیجه روژه بری ایدا قربانه ممکن به لگنده ما لمحلا ما فقیر هبن یتیم هبن ام هر مالوان ممکن به لگوری امکان خو و انسیویا و یتیما و فقیر را ام جانا جل بکرن و انسیویا را بلکی ام بدعای وان بکیفا وان خدا معفو بکر چکی گواک ایتی چعب سبیا لجلی نویه لسوالا نویه لشکرایه لدو قرش پره خرشلخ یعنی پره خواهم تنه نخون شو گواک ام بمرن وان پره ما وان زیره ما تشتی ما تبوی دنیا بمینه گلک جیجی زارو کل سر الوی دنیا الهفت خر اجا ممکن به رجا دا ام دره یتیما وکن و امش مزناج پرسن دایکی وان باوی وان ام بجی احتیاجه و چه هیه لگوری امکان خو ام جانا شکری عیدیج بکرن ام جانا چند کیلو گوشی بکرن برا مالا وانجی حق دن عید در باس ببه گلک فقیر هنه عید دا تشتک تنه مثلا ام تنه به خود زانج مطلقه هر کس فقیر پرن دنیا یعنی پشتیوی ایوارا عید دا ام حتی کاربن امرن سر مزلا مثلا مزل بابی خو دیا خو خاله خو آپی خو اولاد خو وسایل خوشکی خو برای خو امان جوانا بخوینن من یاسین کی بخوینن هنک انسان انا یاسین نزانن تنه فاتحه زانن قل هو الله احد زانه امان وانا بخوینن مثلا اوجی قرآنه سورة بقره درجه اوجی قرآنه یاسین جی قرآنه لگوری رواتا لگوری خبردان حتی رسول الله علیه الصلاة والسلام و لگوری رواتا حتی عمر kesinlikle meri merv binin. Delil avici eve harba bedre da van kafire giregir kuştine ve avetne birek ya avetne vedere hatta Resulullah serseri vedere haberde Hazreti Ömer dibe ki Resulullah melaiket ara haberde dibe ya Resulullah kira haber dibe azbana haberde dibe denk çavan dibe çavat denk te ansa denk çavanji çavat medbini evji medbini aca denk çavan و مری مرباد بینجی برا کیفا مدی موره daha ibara ida kurbanı em karibin xeraki pırmazine em hazar hep kul huvallahu bkhayne Bismillahirrahmanirrahim kul huvallahu ahadun Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad yani vak دجی مری وی صورتی بخوینه پر کی پر بخیره حتی رسول الله و صحابیا 10 حب 3 حب 5 حب اوقات دشینه جیا اگر سفرکی اگر بیشکی یکیت که قومتان دبی evya قومتانه و اون دبنی امری وی دابی وان دشینه او قومتان جی دائما لمیجا به جماعت دکنه دبی ایمان واردن دوی لمیج کن ایجا جار کی لیسا قافله کی دشینه یکی حافظ قرآن دکه لیدری وان دبی اویا لیدری و او وی حافظ قرآن دائما المجا سبی مجا مغرب المجا عشا قبط امامتی دکه پیشیان دائما پیشی فاتحه قل هو الله دخینه حتی صحابی هنک جی عاجز دبن yani دائما قل هو الله başka suret tınıkay dibin evla meci hatta Resulullah ra şikayet ayıp temba hatta Resulullah şikayet ayıp bitkin dibi daima قل هو الله dukhan İca hatta Resulullah gazi bir sahabi itke dibi çimata daima kul huvallahu duhan
بیا رسول الله از پرش بیشتری هستم مزنایا خودی دینه میدانه تنبونه خودی دینه میدانه کنه دیاوی هی نباوی هی از پرش هستم حتی رسول الله دویت بخیر و سورتی انشالله هری جنت یعنی آجا سورت کی وسا پر بخیر مثلا امجیب کن نها کبو رجع عیده ام جلی خوی خوشگل خوکن هبه بینا خوشم خوکن هبه بینا خرج عاجز نبه اما هنک انسان مهنه بینا که واقع انسان جه عاجز دبه بینا که وصل خود کن تین جامعه خرج عاجز دبه راحتسز و هم بینا خود نکن برا خود راحتسز نبه ممکن به ام بیواز و سیراجی نخون ام نچن جامعه برا بینج ده منه برا انسان جمع راحتسز نبه ام جلی خوشگل خوکن نه شرط جلی نوبن اما جلی خوشگ ام هرن جامعه هناك انسان هنا عمله خدا ناجن جامعه قنا برجع ادارن جامعه بلكي او رجع ايدي بلكي او المجا ايدي بوسيله وان انسان دائما لمج بكن كيف هون جامعه راوره كيف هون المجا راوره كيف هون دين الاسلام راوره برا هرن جامعه برا دومل المج بكن يبر ايدي جمان جامعه ورجع ايدي جمان جامعه ام الوعظ ونصيحه ملك وداري بكن ام خطبه وداري بكن ام شخرات واسنا دائما دعاء بكن ام صلوات ابدن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يعني كم تشين جامي ام تلفون اخونا نرن ام اي دورا خرا خبر ندن ممكن مثلا كوا خطبه قديه لجامي گنداجي لجامي باجاراجي بسراي بدس ملد گرين او بسراي بدس افدگرين تن ام بدس هر كسي بگرين يروجي گندا دا انك انا بدس افدو ناگرن جاب عاشن ياخد لميشت كد درتج بوك دسي ويانك جبونا خود ام بمرن معنا دين اسلام معنا بارش ہے بارش کو امته بابرا وکا براتی ام جیان بکن چون خدا تعالی قرآن کریم داد بجه کی بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوه بسمان تبرای هبن اگر کو ام برای هبن رجعید ام دسته هبن کبا رجعید امش جامعه درکتن ایک امکانی وی هبه ام قربان بده hani meşhur yani nava millete de baba de bir orada em Şafii necbu Şafii de bejim ya ser sünnete em nadın ser Hanifiye vacibe ve Hanifi vaydedin ser Hanifiye vacibe ser Şafii sünnete ama sünnete ki pır bixire çava em sünnete beriyal meja piştir meja em dikin ya xo cana sünnete roji dikirin nava sale da evyaji sünnete be peraye em qimişi peri xo bikin cana em nabejim her sal em bidin belki imkantine ama cana em kurban bidin yani jerdibin borak mesela hani em bidin fakir fukara biraz mera dua bikin yani piştivi li gund dibe li bajar dibe em li mala bigerin em li mala tamama bigerin ek insan hene yetimin fakirin belengazin kesi wantine ji îdê heta îdê belkî kes derê wan fenake em derê wan jî vekin em rakin şekerê wan jî em pirsa wan bikin em derbas bin yani li bajara jî em herin derê insana vekin li derê wan xin û mimkin be roja îdê herkes di gora xwe yani gorê biça xwe em hinkî pere ji xwe hazir bikin rokî berî rokî sebiya dî em hinkî pere bidin wan em kêfa wan bînin çavê sebiya li şekere jî çavê sebiya li pereye jî em kêfa wan bînin û reca min yek jî ev e em şekerê ev imkanî xweş bekar be ji bûna Xwedê em şekerê sebiya em şekerê mezna ji hev neqetînin yani gelekî mala ednerim dûrîman xweş jî sebî tê şekerê ayrî didin wan zilam tin ayrî didin û ev çi ye ya şu îd di care îda sebiyayê em wan nekin em dilê wî sebî xwar nekin çavî şekerê dikeve ê xweş ê biha ê dinetînî didin berê em wan nekin yani piştî em nava gund geriyan em bajar geriyan mimkin be em li mervê xwe jî bigerin mimkin be di mihelê de extiyar hebin nexweş hebin birîndar hebin em herin pirsa wan bikin li xestexanê mervê me hebin em herin pirsa wan bikin li xestexanê hinek nasê me ku hebin xestê bin em herin îda wan bikin em pirsa wan bikin mehkî berî îdê bîsiro berî îdê mervê me nasê me dostê me ku rehmet kiribin roja îdê em herin derê wan vekin em herin îda wan bikin em ji hem jî teselîkî em bidin wan yani mervê me dûr imkanê me tune be em herin
ام تلفون کی جوان را بکن ام مساج نشینن ام تلفون کی بکن برات دنگ مجاره ما برات دنگ وان جواره ما دقیقه 3 دقیقه ام بانا خبردن ام پرسا حال هب بکن مثلا يعني ما هبدوش بيلا كني عندي قالك مرفه ما يدور يعني ام برسا وان بكن يعني که ام رياضه چون روجه عيدا دا اغلبي پر کی پر قضا چه دبن انسان سرعت دکن انسان belki neki hene dibe roja ide belki arakı dixu belki dikevin yarışı belki dibe ez zû verim bikijim ciyê xu yaxut ez zû herim ba mala mervê xu em wiha nekin em nebin sebeb xweşî ew e ku bi xweşkayî hêdî dî meriv ereba xwe baş û meriv bi silametî here û meriv bi silametî were hani divir da hekayekî hat bîrem ez bêjim dibe carkî hinek însan o çaxî karwan bûne bi hespa bûne bi deva bûne İca bazara kune gotne sibi mesela bilmeca sibera me derin herin û em herin filan derî yek jî dereng rabiye heta rabiye saetkî filan ketî arê hespê xwe swar bî hatiye çiye nêtina vana tev vek çûne kes nemaye ew ji hespê xwe dajo ew ji hespê xwe dajo leqe însanekî ixtiyar dibe selamû aleykum aleykum mesela pirsa ev dikin dibe xalo dibe karvan virda derbas bû dibe belê dibe çiqa dibe wala texmînen saet û nîvkî berê vîyê ixtiyar ji wê ser pişta hespê re dibe ege ku te hêdî herî tê bigîjî wan ku te ecele bikî tê nagîjî wan vîyê ser pişta hespê tabî hespê dixe ji bo hesp here di dilê xwe de dibe viya dîne manyaqe çi ez mer dibe hêdî herî ku ez hêdî herim ez xwe jî nagîjî wan ez ê sürat bikim bir hespêm zû here ji bo ez bigîjim wan û hespê xwe dide xweşî hesp dikeve pî hesp dişkê ku pî hesp dişkê sed xalo dibe te aqil damê te got hêdî here tê bigîjî wan me bi xebera te nekir ku ez hêdî biçûma ez ê mutlaqa li cîkê bigîştima wê bîna xwe bida navê filan bikin ava aydî ez hem karim heverim jî nikarim herim jî û ez nagîjim wan jî îca em jî ereba kontrol bikin ku em ê derin sehetê tekelê kontrol bikin yaxa wê kontrol bikin fenî meayna wê sîxorta wê kontrol bikin em hêdî herin em hêdî werin bira mervê me ji dilê wan neçê dayîk bavê me jî di roja îdê de bira negirîn em tişkî ji me nebe yanî yani di dînê îslamê de di salê de deheb îd hene îda remezanê û îda qurbanê yani îd li me timama û li we timama bimbarek be Xwedayê Teala vê îda hanê bi selametî bide derbaskirinê Xwedayê Teala îşê me we timama li hev bîne Xwedayê Teala huzûrê têke mala we sihetê têke canê we bereketê têke mala we Xwedayê Teala li axîretê we têke cennetê li cennetê jî we têke cînarê Hezretî Resulullah aleyhissalatu vesselam